welcome to our tutorial class today. Basically, there will be no lecture lah, yeah. As normal, during tutorial class, we will discuss about your assignments given to you in the VLE lah, yeah. Unless due to some reasons, we might also run the lecture class during our tutorial class lah. For example, if we have to cancel our class or if we have to replace our class, then we will use our tutorial class as our lecture class, yeah. Otherwise, the tutorial class will be discussing about the assignment lah, yeah. And then we will have our tutorial class also depends on the situation lah, yeah. If we need to have an online class like what we are going to do today, so we will run the tutorial class as an online class. Otherwise, then we might have a face-to-face class lah, yeah. So the timetable will serve as guideline lah, yeah. So even like previously, we have our tutorial class at night time, yeah. Starting at 8 to 10 p.m. So depend on the situation, yeah. So things might change, depends on our discussion during our lecture class lah to decide whether to have an online or face-to-face class, yeah. There are many reasons why we arrange the class in such a way. One of the main reason is because of our digital marketing class, we requires you to use certain applications, online application, web-based applications. So since you are required to use web-based applications, then we have no choice except to use either your tablet or your PC or even your Mac, yeah, to run the applications. And basically all of the applications under this subject, digital marketing subject, we only use web-based applications, meaning that the application, you don't have to install any application. Those applications you can run those applications from your internet browser. Okay, the only thing that are required from you is to have either a tablet or a PC lah. So if you do not have a PC or tablet, then I would highly recommend that you have a you either get one, okay, either you purchase one or you get assistance from the university to get one tablet for you, yeah. Because I think not only for this subject, there are also other subjects that also run online, yeah. The purpose of having this online class is also because we can record the session, yeah. So the class recording can be watched again later, so that whenever we have, for example, an online activities, or I'm teaching you to use certain web-based applications, then you can use that class recording as your reference, yeah, if you need to refer back to all the steps that are required in order for you to run the application or in order for you to do your assignments. Okay, so that those are some of the reasons lah why we have an online class and also face-to-face class, yeah. Okay, for today, the session I think will be very short on my part. Okay, as I've mentioned to you in my last WhatsApp message, I mentioned to you that the assignment today will be based on our VLE, the assignment given to you in the VLE. Okay, let me switch my role to student. Okay, so if you can go to the VLE. Okay, last week we discussed about topic number 1, marketing, managing profitable customer relationship. Basically, there is no assignment except there is one quiz that you need to answer or attempt.
I hope you have attempted quiz topic 1 because there are marks given for this quiz. Okay, this quiz will be your coursework marks. Okay, please do not forget to attempt this quiz number 1, quiz topic 1. And today we will go through assignment 1. Okay, in our last class on Tuesday, we have discussed about marketing strategy. Yeah, basically about how do we go about in charting our marketing, our company marketing strategy lah. Yeah, and then I also discuss about 2 case study. One is the Nike case study, and the other one is the Anwar Zainuddin campaign strategy, political campaign strategy, which I purposely put it into the case study so that you can expand your mind or your understanding about marketing strategy, not only applicable to product or services, but also to, for example, political campaign. Yeah, because the principles are the same. Okay, so that you can expand your horizon, expand your understanding, expand your thinking that this strategy is also applicable to many other type of strategy. Yeah, not only to if you are focusing on physical product, for example. Okay, so last class also we discussed about how to go about in managing your strategy. Yeah, maybe I could make some brief summary or brief review about what we have discussed last class. Okay, basically when you talk about company marketing strategy, you can start by having a plan about what is your objective, what is your goals that you wanted to achieve. Yeah, what is your target market, and what are the value that you propose to your potential customers, yeah, or potential buyers. Okay, so you have to set your target and you have to decide what are the value that you propose. Okay, and then you incorporate the marketing mix. Yeah, last week we discussed about the 4 P's. Yeah, which is product, price, place, and promotion, to be included or to be incorporated into your marketing strategy. So having your objectives, having your goals, and then in order for you to implement your marketing strategy, you should include the marketing mix. Yeah. So even though the standard marketing mix, there are only 4 P's. Okay. The product, price, place, and promotion. Okay, but some people also mention that there are actually instead of 4 P's, you can also have the 7 P's. Yeah, the 7 P's of marketing. Okay, like for example, product, price, place, promotion, people, process, and also physical evidence. Okay, when I was in Warwick University, when I did my master's degree, there are even people say that you can also have 10 P's, 10 P, not just 4 P's. The 10 P's, I also couldn't really remember what are the 10 P's. Probably I can share them with you also. I have that. I think I have already. Have I sent it to you? Yeah, I already sent it to you, right? Dalam WhatsApp ada kan? Okay, the 10 P's are actually partnership, performance, and also purpose. What is the purpose of your strategy?
Okay, how do you measure your performance in implementing the strategy? Once you have implementing the strategy, how do you measure the success of your strategy? And then partnership, yeah, partnership. How do you uh, go about in collaborating with other partners in order to ensure or have a better possibility for the success of your strategy, yeah, by having the partners. Okay, sekejap let me find the 10 piece. Ini dia. Okay, these are the 10 piece, yeah. So beside the product, price, place, promotion, kita ada people, process and physical evidence. At the same time, you can also add on partnership, performance and purpose lah. Okay, so ada banyak P lah. So not only 4 P lah. I remember someone was asking about why not so many people were talking about the 7 Ps. Yeah, I think it's not that because of people don't realize that there are many other Ps beside the 4 Ps, but the 4 Ps are the most common one lah. So if you have to incorporate the other 3 or the other 6 P, might as well you can also incorporate that into your strategy, yeah, because that would of course helps you in making your strategy much more comprehensive, much more effective, maybe, yeah, much clearer to your colleagues or to your partners or to your staffs, yeah, so that everyone will have a better vision about how to go about in implementing your marketing strategy, yeah. Okay, those are the 4 Ps, the 10 Ps. Kalau nak pakai ni pun boleh, tapi yang common is the 4 Ps lah. And then on top of that, macam yang saya sebut dalam our last class, probably there are some people who is basically a solo entrepreneur. Okay, since you are a solo entrepreneur, you do not have other staff. You are your own boss, for example. Since you are your own boss, then probably you might need extra people or physical evidences you are running or offering product that are service in nature, and also you do not have much process involved in your marketing strategy. So that is why probably you will only want to focus on the 4 Ps lah instead of the 7 Ps or even 10 Ps, yeah. And then after incorporating the 4 Ps, you also need to understand your your customers, yeah, like the customer-centric approach. Okay, you need to also do some market research, yeah, competitive analysis research. You can also use, for example, we call it Porter 5 forces, to judge or to look at the surroundings, okay, or the competitors, in order to adjust our strategy according to the situation of the market. Yeah. So that is basically what competitive analysis is all about lah. So you can do market research. We will discuss about market research more later, but those are the things that you need to incorporate into your marketing strategy. And I think one of the most important things that is also important, that is also vital, that is also very important for you to incorporate into your research is the adaptability and innovation. Yeah. If you look at Malaysia, I think we lack in terms of innovation. Yeah. Many of the product that we sell to the customers are basically other people's product. Okay. Very rarely we have our own innovation. Okay. We have less innovation. Okay. Those, if you ask me why, for example, China or the US, they are bigger economies.
one of the main reason is because they are very creative and innovative. Okay, they adapt to changes very fast. Okay, they innovate. Okay, why America? Why China? Why America is now losing to China? I think one of the reason is because of lack of innovation. Yeah. If you look at America, for example, they spend a lot of their budget for military, yeah, for military purpose compared to China. Okay, even though they also spend a significant amount of money for their military, but they don't really go to war. They don't disturb other countries. Yeah, not like the American. Yeah. Some people say that 99% of the problems in this world, of all the conflicts in this world, is all due to this one country called America. Right? Okay. America is the root cause for 99% of the world conflicts. 99% konflik dalam dunia ni berpunca daripada satu negara, iaitu sebenarnya Amerika lah. Tapi yalah, walaupun macam tu, kita terpaksa akur bahawa mereka adalah negara yang sangat kreatif, they are very innovative, they have the size of their economy is very big. Our country also depends, I think almost 1/4 of our, for example, electrical and electronic industry were being exported to America. So kita pun tak boleh nak cakap banyak sangat lah. Kita kena balance antara benda yang kita tak setuju dengan the American with perkara yang kita hendak daripada dia. Jadi kalau baru-baru ni you tengok ada ahli parlimen yang menyatakan bahawa kita jual negara kita dengan menandatangani perjanjian perdagangan timbal balas dengan Amerika Syarikat tu, saya rasa itu adalah satu tuduhan yang sangat tidak bertanggungjawab lah. Ya. Bagi saya sebagai ahli parlimen, sepatutnya mereka boleh membaca dulu dengan teliti, okay, membuat penilaian yang secara rasional, ya. Bukan secara sembrono, secara membuta tuli, ya. Secara yang sangat bengap lah bagi saya lah. Tak membaca dan sebagainya, terus buat tuduhan yang bagi saya melulu lah. Sangat memalukan lah bagi saya sebagai ahli parlimen. Saya harap you all sebagai pelajar yang sudah didedahkan dengan teknologi AI misalnya, saya percaya you all semua boleh melakukan analisa tentang perjanjian Malaysia Amerika tu dengan lebih cepat, pantas, tepat dan berfakta dan ada data. Bukan main tanpa ada fakta, semuanya main belasah, main auta je kan. Tak sepatutnya sebagai ahli parlimen, sepatutnya sebagai ahli parlimen itu adalah tugas utama mereka sebenarnya. Itu berkaitan dengan dasar-dasar negara kan. Sebenarnya ahli parlimen ni tugas dia bukan pergi tengok ada tandas bocor ke kan, jalan berlubang ke, sebenarnya itu bukan tugas dia kan. Itu adalah tugas pihak berkuasa tempatan lah. Walaupun dia boleh main peranan membantu lah. Tapi inilah tugas yang utama lah sebenarnya sebagai ahli parlimen. Tapi apabila mereka terlibat dalam membuat dasar, they must also study before they make any claim. Itu pandangan saya lah. Saya bukan nak bias ke apa. Bagi saya mana yang betul lah, mana yang salah lah. Jadi perkara yang paling penting yang saya nak tekan ni ialah bahawa dengan adanya teknologi sekarang ni, kita sebenarnya boleh melakukan contohnya competitive analysis ni dan juga research ni dengan lebih cepat, dengan lebih pantas, ya, berbanding dengan dulu. Kalau dulu mungkin kita ambil masa berbulan-bulan, sekarang mungkin dalam beberapa saat, dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa jam kita dah boleh selesaikan kita punya research lah berbanding dengan dulu lah. Sebab teknologi sekarang sangat pantas, dengan adanya teknologi AI banyak analisa yang memerlukan makan masa yang, analisa kompleks yang makan masa yang lama, ya, boleh dipercepatkan kerana dia membantu kita bukan saja dalam melakukan analisis, tetapi dia juga membantu kita untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan yang boleh kita gunakan untuk membuat analisa yang
lebih menyeluruh, lebih komprehensif lah. Contoh yang saya beritahu you all ialah notebook LM lah. Jadi you all semua boleh gunakan aplikasi ini untuk juga membantu you all buat assignment ni. Ya. Jadi saya expect apa tu, with the advancement of technology, you all semua boleh pergi higher level lah. Kalau you ingat, saya ada hantar satu WhatsApp message hari tu, iaitu berkaitan dengan sekejap saya harap you all boleh tonton video ni. Okay, maybe saya boleh tunjuk sikit. Ini dalam WhatsApp kan. Ini ada satu video ni yang saya share dengan all of you, iaitu tentang ni sorry. No, sorry. Group ni saya tak share. Okay. Okay, sekejap. Saya share dengan all of you. This is actually a very interesting video. Which saya share dengan student FYP, tapi saya rasa you all pun perlu tahu ni video ni. Okay, saya nak forwardkan video ni. Saya harap you all boleh tonton video ni. Okay. Okay, ini satu, dua. Okay, ini dia. Okay, ada satu video daripada Bloomberg, tak salah saya. Video ni daripada daripada Bloomberg Television berkaitan dengan Presiden Michael Crow. Dia adalah presiden Arizona State University. Dia adalah seorang presiden kepada sebuah universiti yang agak terkenal lah di Amerika. The name of the university is Arizona State University. So basically universiti ini telah menggunakan AI sepenuhnya lah di dalam membuat dasar bagi the university. Antara perkara-perkara yang dia telah buat ialah ini dia percaya dengan adanya AI, seorang pelajar even sekarang ni mampu untuk buat 20 PhD dalam satu masa. Bayangkan. Kenapa? Sebab adanya AI, dia telah mempercepatkan proses untuk kita buat research, untuk kita buat kajian. Jadi dengan adanya AI, bagi mereka sepatutnya soalan-soalan yang diberikan kepada pelajar pun adalah soalan-soalan yang lebih mencabar. Sebab apa? Sebab kalau sekadar bagi yang simple-simple ni, macam yang kita punya assignment hari ni kan, you all dengan begitu mudah untuk cari jawapan dengan menggunakan AI sebenarnya. Kan? Semua assignment by right, saya terang-terang je dengan you all kan. Semua assignment yang saya bagi ni, you all boleh pejam mata sebelah je jawab kalau guna AI. Betul tak? Kan? Jadi sebenarnya kita kena tukar kita punya strategi, iaitu dengan you all kena jawab, ataupun kita orang sebagai pesyarah ni kena bagi you soalan-soalan yang lebih mencabar, yang mana memerlukan you all ada HITL, human input in the loops. Maknanya ada human input lah, adanya human analysis yang mungkin yang tak boleh dibuat oleh AI. Dan AI mungkin dia bukan manusia, okay? Dia boleh jawab apa yang dia beritahu saja. Apa kita beritahu kat dia, yang itulah yang dia jawab kan. Cuma dia pandai jawab ni sebab dia ingat satu perkataan, satu huruf, satu koma pun dia tak lupa kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang disebut oleh
uh, siapa nama dia, the president of ASU tu lah. Kemudian dia sebut kat sini kita kena move beyond traditional testing. So mungkin test dengan quiz pun dah kena buat secara berbeza. Okay, focus on analytical skills and creative skill. Maknanya universiti patut dah fokus kepada mengajar student to be critical, to have the skill in critical thinking, to have the skill in creativity, to have the innovation skill. Okay. And then kita mungkin kena fokus kepada tukar bahawa kalau kita ambil jawapan tu daripada AI, dia bukan lagi dianggap sebagai suatu plagiarism. Jadi macam mana kita nak tukar supaya student walaupun dia ambil jawapan daripada AI, tapi jawapan tu still dikira valid. Okay, bagi saya mudah je lah sebenarnya. Iaitu kalau you ambil jawapan tu pada AI, kita anggap jawapan tu adalah daripada buku-buku, daripada rujukan-rujukan, daripada nota-nota kuliah yang saya bagi misalnya kan. Yang kita bagi, yang lecturer bagi pada student. Sebab dia dah upload semua dalam notebook LM misalnya kan. Jadi macam mana kita nak menilai sekarang ni, mungkin kita kena menilai berdasarkan kepada student tu punya analisis peribadi, analisis dia berdasarkan pada pengalaman dia, analisis berdasarkan kepada apa yang kita panggil sebagai primary data dia. Okay? Apa yang dia dapat daripada AI tu kita anggap sebagai secondary data, data-data secondary ya. Data-data primary tu ada data-data yang dia discover sendiri. Okay? Mungkin AI dah bagi jawapan, dia boleh ambil jawapan tu dan dia buat kajian dia sendiri untuk mengesahkan tentang data-data ataupun fakta-fakta yang diberi oleh AI tu. Itu bagi saya perkara yang perlu diubah lah masa akan datang. Saya pun kalau boleh, saya nak cuba implementasikan benda ni sebab saya percaya kalau kita boleh buat benda ni sekarang ni, kita akan boleh angkat kita punya martabat kita kan. Kita punya level of learning dekat universiti ni lah. Itu pada pandangan saya lah. Sebab kalau you tengok AI yang ada sekarang ni, macam saya beritahu you all, sangat mudah untuk you belajar. Dan semua assignment yang saya bagi tu sangat mudah untuk you buat. Bukan saja dia bagi you jawapan, dia bagi you cara untuk buat jawapan tu dengan menggunakan PowerPoint. You boleh guna ChatGPT dengan Canva misalnya. You boleh arahkan ChatGPT untuk buat Canva ataupun membuatkan PowerPoint presentation menggunakan Canva. You boleh buat infografik. So many things that you can do. Tak semestinya nak pergi gamma.com ke, nak pergi beautiful.ai ke, tak semesti. Jadi itu semua adalah perkara-perkara baru yang saya nampak universiti kena cepat buat. Sebab kalau kita tak buat, orang lain akan buat. Kalau kita tak buat, orang lain buat, apa akan jadi? Kita akan ketinggalan lah. Kan? Jadi nak tak nak kita terpaksa juga mendepani benda ni, kita terpaksa juga segeralah melakukan perubahan. Itu pada pandangan saya lah. Okay, yang lain tu build system to verify independent work. Jadi kita kan ada satu cara macam mana nak verify that you actually not only cut and paste from the AI lah. How do we do assessment that would require you to work independently without using AI? Okay. Kalau macam saya ni tak ada masalah sangat bagi saya tu benda tu sebab mungkin saya dah lama bekerja. Bila saya baca, okay, saya dah boleh bayang, saya dah boleh kaitkan dengan the actual happenings sama ada dalam industri, dalam akademik kan, dalam the real world application lah. Okay. Mungkin bagi student yang undergraduate, mungkin you belum ada pengalaman kerja lagi, mungkin you tak boleh nak bayangkan, tapi you boleh gunakan lain-lain resources untuk membantu you memahami perkara itu ataupun situasi itu. Misalnya kita bersebut tentang developing marketing strategy for an organisation. Maybe you tak pernah kerja dengan mana-mana organisasi lagi, tapi you boleh bayangkan berdasarkan kepada mungkin pengajaran pembelajaran yang you dapat kat universiti, mungkin berdasarkan kepada apa yang you tengok dalam TV, apa yang dapat daripada YouTube, dalam TikTok kan. Mungkin apa yang you dapat dengan you interview orang-orang yang dah ada pengalaman misalnya. Itu maksud dia apa yang kita nak daripada all of you lah, verify your independent work. Okay. And then raise the expectation for both student and teachers. So sekarang ni macam saya sebut tadi lah, saya punya expectation to all of you, nanti kita akan go to market research nanti.
belajar market research. Saya punya expectation semester ni you all punya jawapan dalam market research tu mesti lebih hebat lah, lebih canggih, lebih komprehensif lah. Sebab benda tu semua boleh dibuat dalam, even mungkin dalam kelas je, kan? Kalau nak buat with all the tools yang available sekarang ni, yeah, I think it's very easy for you to do. The only thing that is required from you is to do the reading. Do the reading, do reading, understanding, faham, do the analysis, and then integrate all those results that you get from your analysis to answer the question or to do the assignment given to you. Yeah. And yang paling best sekali tentang AI ni ialah you boleh guna AI ni sebagai your companion, sebagai your tutor, personal tutor, kan? Mungkin saya mengajar, cara saya lain. Saya cakap digital marketing ni macam ni. Masuk lecturer lain, dia kata digital marketing ni TikTok dengan Facebook je. Mungkin kan? Memang ada macam tu. Jadi you pun jadi pening. Mana ni belajar digital marketing kan? Jadi dengan adanya AI ni, contoh macam Notebook LM tu, you dah boleh customizekan you punya learning according to your preferences. Ya. Jadi kalau you tak faham pun, immediately you boleh go to Notebook LM, tanya soalan berdasarkan kepada nota-nota yang telah diberikan ataupun nota-nota tambahan yang you boleh dapat daripada Notebook AI juga. Notebook LM juga, yang you boleh minta to discoverkan new materials kan, related to digital marketing misalnya. So itu adalah perkara-perkara yang expectation saya lah kepada all of you. Jadi untuk kita punya hari ni, kita punya assignment hari ni, saya assignment ni is actually asking you to develop a company marketing strategy based on the previous lecture given to you lah, by incorporating the marketing mix. Okay. Nombor 2 ni, incorporating the other element yang dia kata coherent lah, maksudnya yang you boleh incorporate, yang you boleh gabungkan dengan your marketing strategy, like for example customer centric approach, doing competitive analysis, be innovative lah. Okay, innovation ni sangat penting. Saya tak pasti you all ada tak satu subjek on innovation. Dulu saya memang mengajar subjek innovation ni. Saya mula belajar innovation ni secara yang mendalam lebih masa saya buat master degree lah. Then masa tu datang kesedaran yang tinggi tentang kepentingan inovasi ni. Sebab kita melihat negara-negara yang kalau dulu dia tak maju dan sekarang dia maju, antara faktor utama dia adalah kerana inovasi yang berlaku dalam negara itu. Kalau kita tengok Amerika ni memang negara yang sangat inovatif kan. Mereka banyak memulakan benda-benda baru, teknologi baru kan. Tapi mereka tak buat sesuatu tu dalam produk yang kadang-kadang high quality, yang perfect lah kan. Kita tengok macam contoh Tesla. Tesla keluar dengan Cybertruck dia kan. Memang sangat kreatif, sangat inovatif. Tapi bila dia keluarkan Cybertruck tu kat market, macam-macam masalah timbul kan. China dia ambil benda tu, dia belajar. Oh, tak boleh buat macam ni. Kita buat macam ni. So apa yang dia buat ialah dia improvise kereta-kereta elektrik 4-wheel drive dia. Dan sekarang nampaknya dalam 5 ke 10 tahun akan datang mereka dijangka akan menguasai pasaran kereta EV lah. In fact sekarang pun dah mula lah. Dan kita tengok jualan BYD jauh melebihi Tesla lah sekarang. Dan saham BYD pun juga sudah menjadikan BYD sebagai pengeluar kereta terbesar di dunia. Bukan sekadar EV maknanya dia based on dia punya market capitalization tu, dia dah boleh mengalahkan lain-lain pengeluar kereta macam Toyota, Honda dan sebagainya due to innovation yang berlaku. Okay. And then the last one is to implement and monitoring strategy. Kenapa benda ni ada? Antara sebab utama ni ialah kerana kalau saya punya pengalaman lah, saya ingat lagi masa saya di UTM dulu, saya pernah cerita dengan you kan, kita ada buat strategic planning dan sebagainya. Okay. Memang cantik lah strategic planning tu kan. Kemudian saya kata perlunya ada masukkan marketing strategi, saya diketawakan dan sebagainya kan. Kemudian baru mereka sedar bahawa marketing strategi ataupun marketing activities tu, maknanya universiti tu kena ada satu department doing marketing for the university.
Baru dia tahu kan. Jadi benda tu tak sepatutnya berlaku jika sekiranya mereka ada ni dia. Implementing and monitoring. Maksud saya, masa kita pergi ke hotel, saya lupa nama hotel tu, Hotel Mutiara ya. Hotel Mutiara di Johor Bahru lah. Hotel tu memang antara hotel baru dan hotel yang mewah lah masa tu. Saya ingat belanja barangkali cecah dalam paling-paling kurang pun saya ingat 70 ke 80 ribu kan. Mungkin sececah 100 ribu kak. Nak buat progress saja, planning tu saja kan. Tapi bila balik masing-masing dah lupa dah. Apa benda planning yang kita buat selama 2 hari di hotel tu kan. Makannya dengan mewah dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab tak ada monitoring dan tak adanya monitoring untuk buat sahaja. Tak adanya PDCA, planning, do, check and act tu. Jadi monitoring tu sangat penting sebab monitoring itulah yang menentukan sama strategi yang kita telah rancang tu berkesan ataupun tidak. Banyak negara, banyak syarikat, banyak organisasi, planning dia cantik tapi implementasi dia ke laut dah kan. Sebab tak adanya monitoring, tak adanya penilaian semula, tak adanya improvisation kan, tak adanya improvement, tak ada kaizen lah kalau Jepun cakap. Itu pentingnya. Jadi dalam you punya assignment ni, kita tengok ada assignment ya. Assignment 1 ni. Okay. You all semua, okay, saya apa yang saya buat sekarang ni basically saya explain to you lah. Okay. About this assignment, how to go about doing the assignment. Okay. And then lepas ni saya akan lepas pada you lah sama ada you nak buat kemudian ke, you nak buat masa ni juga ke, you nak bincang sama you because dalam ni sekejap ni dalam kita punya Microsoft Teams ni you boleh create rooms, breakout rooms lah ni. Sini you boleh create Okay. Untuk misalnya you dah ada group kan, you dah ada group 4-5 orang, saya minta kelas ni ramai tau. Jadi maybe you boleh go up to maybe, nanti kan saya cakap 6 orang, ada yang minta 7 orang. Kata saya kata 7 orang nanti jadi 8 orang. Okay. Jadi saya rasa maksimum is 5 ke 6 orang lah. Yeah. I think 7 orang tu dah akan berlaku di mana ramai yang tak buat kerja lah. Kan? Jadi saya minta maksimum 5 ke 6 orang je lah. Maksimum 6 orang lah maksud saya. Sebab kelas ni pun ada 70 lebih orang. Jadi kalau ada 6 orang satu grup, maybe kita ada dalam sekitar 11 ke 12 grup lah. Jadi maybe saya pun boleh pecahkan ni, grup ni. Okay. Saya boleh automatically assign ataupun you boleh pilih sendiri siapa your group member lah. Kalau you nak buat macam tu lah. So saya serah pada you all. Nanti macam mana you nak go about doing the assignment. Sama ada you nak discuss masa sekarang ni. Jadi you tak buang masa lah kan. Jadi you habis je kita punya kelas tutorial ni. You dah boleh siap you punya assignment. Kalau you decided nak discuss kemudian dengan your member pun saya benarkan sebab saya bagi masa you 2 minggu untuk submit the assignment lah. Okay. Mulai pada hari ni dalam tempoh 2 minggu you kena submit the assignment lah. Right. So saya tak nak press you. Saya bagi masa yang ample time for you to finish the assignment. So you can decide later. Saya akan standby online lah. Okay. Kalau you ada nak tanya lagi soalan, you boleh ping saya, you boleh sama ada WhatsApp saya, you boleh call saya. Okay. You boleh shout kepada saya untuk saya bantu untuk you menyiapkan assignment ni. Bukan bantu siapkan assignment lah, bantu you macam mana nak go about doing assignment lah maksudnya. Okay. Itu yang lepas ni macam mana nak buat. So basically the assignment is asking you this is actually problem based learning. Ni yang kita nak lah sebenarnya. Maknanya you akan try to develop marketing strategy based on certain problem yang you encounter dalam industri. Okay. Below is a problem based learning assignment suitable for 1.5 hour tutorial session. Integrate concept from the summary of chapter 2. Okay.
and from the 2 case studies lah. Ya. Ini dia punya learning outcome dia, identify key component of marketing strategy, apply the 4 Ps, analyze the case studies like Nike and Zainuddin, and also based on the above 3 items, formulate a concise recommendation for improving brand or campaign strategy approach, leveraging digital marketing tools and tactics. Cara dia ialah you boleh choose your own organisation lah. Okay. So mula-mula you cari group lah. Basically ni yang saya dah explain tadi, key takeaways dia apa. Okay. Kemudian yang kedua, you do case study case study yang saya bagi tu. Okay. Right. And then yang keempatnya adalah, ini saya bagi nama company tu Healthy Shop. Okay. Senario dia adalah Healthy Shop is actually a local startup. Nama company tu Healthy Shop lah. Want to market a new line of organic energy drink aimed at active, health conscious consumer. Healthy Shop ni contoh macam 100 plus lah. The company is unsure how to adapt to traditional marketing strategy. Company ni, Healthy Shop ni bukan company real company. This is actually a virtual company lah. Right? So this is the scenario. They need to identify the target market clearly. So your task is to develop the marketing strategy for Healthy Shop ni lah. Company energy drink ni. Okay, based on the target market and also the value proposition, develop dia orang punya 4P. Basically sama framework yang saya cerita pada you sebelum. Cuma you tukar daripada Nike ataupun Anwar Zainuddin tadi kepada this company Healthy Shop. Nike jual kasut, Anwar Zainuddin kempen politik, Healthy Shop kempen untuk jual dia punya energy drink. Ya. Kemudian saya minta you all semua buat benda ni dalam format PowerPoint. Okay. So maknanya you boleh gunalah Canva ke, you nak guna PowerPoint sendiri ke. So prepare something like a presentation that would probably take 10 minutes. Okay. And then convert that presentation into PDF and then submit kepada DPLE lah. Itu saja. Simple je kan. Sebenarnya you boleh siap pun. Sebenarnya saya rasa sampai pukul 5 itu panjang lah masa ni kan. Saya pun tak faham kenapa, saya dah banyak kali dah sebut dengan kita punya administration bahawa subjek ni sebenarnya lecture yang kena 3 jam kan. Tutorial tu maybe sejam ataupun 2 jam lah. Dan dia terbalik lah. Tutorial pula panjang, lecture pula pendek. Jadi tak apalah, saya pun dah banyak kali sebut, dia orang tak tukar juga. Jadi maknanya saya make my own decision based on what I know about after teaching the subject for many semesters. So it's up to me lah to decide whether to make full utilization of the 3 hours given to me for the tutorial or just focus on the lecture for that particular week, or even combine the lecture and also the tutorial to deliver the lecture notes to you. So jadi saya gunakanlah masa 5 jam ni untuk cari apa the utilization of the time given to me to really deliver the subject to you lah. Okay, untuk yang ni saya rasa kita tak memerlukan masa yang panjang. Okay. Cuma saya beri kebebasan lah kepada you all untuk pilih. Yang pertama, pilih your own group member. Okay. And then whether you wanted to do it now or you can do it later lah. Okay. So macam saya sebut tadi, saya akan standby and then answer your question lah. Untuk kita punya assignment kali ni, kita masih lagi guna PowerPoint presentation lah. Okay. Akan datang nanti you boleh guna lain-lain aplikasi ya, contoh macam Miro ni. Okay, saya ada juga suruh student guna Miro ni. Kalau nak guna Miro ni pun bagus. Ini adalah aplikasi, okay, sekejap. Ini saya dah login ya. Saya buka ni Miro. Maybe some of you dah ada account ni. Saya pun tak ingat. Saya dah internal server error.
Sekejap saya cuba buka pakai aplikasi lain. Oh, dia down lah. Tapi yang ni boleh buka pula. Sekejap, saya buka pakai ni. Saya buka pakai saya punya Safari ni. Mac punya Safari pun. Biasa Mac okey je. Nampak internet server tu tak boleh masuk pula Miro. So tak apalah. Next time you boleh juga guna Miro ni. Ni Miro ni. Miro ni ialah diagramming application lah. Web based diagramming application. Contoh saya boleh buat macam-macam diagram ni. Customer journey semua. Kalau you cakap pasal, katakan saya nak create satu okay, Miro ni dia sangat cepat. Saya delete dulu lah. Okay, contohnya katalah saya buka ni. Okay. Katalah saya nak buat satu diagram. Saya boleh guna template dia. Okay. Saya boleh guna AI sebenarnya kalau saya nak. Saya nak buat apa? Nak buat PowerPoint presentation boleh. Tapi ini saya dah habis. Saya punya kredit dah habis. Tapi kalau saya tak nak guna AI boleh je. Saya nak guna template misalnya. Hari ni saya nak guna katakan strategic planning. Okay, you boleh pakai. Banyak ada ni planning punya application ataupun templates. Katalah strategi OKR planning. Kita tengok ada tak yang sesuai ataupun marketing strategi lah. Ada digital marketing plan. Saya ada lagi. Saya boleh preview lagi. Ni dia. Boleh tak kita tengok sekejap. Okay, saya zoomkan ni. Ada siap dah template ya. Ni dia. You boleh guna dah template ni untuk buat the assignment. So you boleh discuss sama your group members. Okay, apa yang you nak masukkan dalam ni Okay. Dalam all the columns yang ada dalam template ni lah. Ni template ya. So that's why saya suka guna Miro ni lah. Miro.com. You boleh dapat free account sebagai student provided that you sign up guna UniKL punya email lah. Student email lah. Nanti you pergi kat Google. Okay. Sini ya. Pergi kat Google Miro student account. Ni dia. Education account. First link tu Right. Apply for a free education account. Saya pun buat macam ni Saya apply, saya dapat free. Bila you guna education account, you boleh access most of the premium account, paid account. Macam seolah-olah you bayar lah, tapi dapat free Dan sekarang Miro yang bestnya, dia dah ada AI Cuma ni dia down lah. Tapi masuk dalam boleh, tapi nak masuk daripada Miro.com tak boleh lah. Jadi apa nama ni, bila you guna Miro ni, dia banyak template untuk assignment subjek digital marketing ke, final year project, semua subjek ada template dia. Senang. Ni saya bagi contoh lah, kalau you nak pakai Miro pun boleh. Saya tak ajar dulu Miro ni. Satu sebab saya rasa senang you boleh sign up terus je boleh buat lah. You belik-belik dekat sini semua ni. Sekejap saya pandai buat lah. Saya pun tak ada orang ajar pun, belajar sendiri je. Senang tapi the first thing that you can do, apply education account. Cuma assignment ni, kalau you nak pakai Miro boleh, kalau you kata you nak try to explore kan. Because this is going to be useful to you also since this is a digital marketing punya subject, then I would also expect you to utilize some of the digital tools, especially AI driven digital tools that are available online that you can use for the assignment given to you. Jadi kalau yang ni you nak guna yang traditional PowerPoint pun boleh juga Kalau nak guna ChatGPT untuk create the PowerPoint pun boleh juga. Okay, dia cuma perlu prompt dia lah. You kena connect ChatGPT dengan Canva. Okay, kalau you pergi ChatGPT, saya tak pasti yang free boleh pakai tak. Okay, saya tengok ChatGPT yang sekarang ni dah ada yang untuk
Kalau saya tengok upgrade plan ni, dia dah ada ChatGPT, dah ada yang ni $4 sebulan kan. Saya rasa $4 kalau you combine satu grup katakan 4 orang, seorang bayar $1 je bang. $1 RM4 lah kan. In fact, negara kita dijangka hujung tahun ni ataupun tahun depan $1 US akan jadi RM3.80 jangkaan lah. Sebab ada berlaku ataupun tidak bergantung pada situasi politik semasa lah. Jadi kalau tahun depan duit kita dah jadi RM3.8, dah balik 10 macam 15 tahun dulu lah. 15 tahun dulu, tahun 2000, tahun 1998, duit kita $1 US bersamaan dengan RM3.80. Jadi kalau dah jatuh RM3.80, saya rasa ChatGPT dah murah lah kan. $4 je kan. Kalau you combine 4 orang, $1 je sebulan lah. Saya rasa boleh sangat lah untuk belajar kan, masalahnya kan. Kalau $4 pun. Kalau 10 ni, saya punya $10 lah sekarang ni. Tapi dia kata sampai bulan 1. Saya nak, kalau sampai Disember ni, kalau dia tak bagi saya $10 juga, saya mungkin akan tukar $4 ni. Sebab saya rasa saya nak fokus pada penggunaan Gemini. ChatGPT bagus, dia sangat bagus dari segi buat analytical deep research lah. Saya rasa ChatGPT bagus lah. Tapi nak bayar semua $20, $100 sebulan, berat jugalah kadang-kadang kan. Especially kalau kita tak pakai lah. Tapi kalau pakai, saya akan teruskan lah. So sekarang ni saya pakai yang ni lah, ChatGPT. Contoh kalau you pakai ChatGPT dengan Canva, you boleh panggil dia kan. First you have to link Canva dengan you klik kat sini, pergi kat setting, and then klik kat apps. Saya ulang sekali. Klik kat setting, pergi dekat your account, pergi kat setting, klik kat apps, cari Canva, klik kat Canva, connect. Ini sekarang saya dah connect lah ni, connected dah. Kalau disconnected, dia tak connect lah. So you connect dengan Canva. Once dah connected, you pergi dekat sini, you panggil dia tentang ni, type ni type add or string, and then call Canva. And then please prepare kata presentation slide lah. Dia tak ada PowerPoint kan, tapi you boleh export kepada PowerPoint later. Canva, you boleh Canva pun boleh dapat account free juga kan. Canva free account for student pun dia boleh bagi free juga kan. So student ni untung je. Ni kan Canva for education 100% free for student. Ini kan memang boleh dapat ya. Confirm boleh dapat. Ini kan ni. Kalau you teacher boleh, school children boleh, you student university memang boleh Jadi Canva dapat account free, Miro dapat free. Apa lagi kita nak kan? ChatGPT pun tak mahal kan? We prepare presentation for what? For healthy shot misalnya. Saya minta, walaupun saya beritahu you ni sebab saya nak memudahkan all of you lah. Sebab saya percaya kalau saya permudahkan student, saya percaya you akan dapat spend banyak masa dalam membaca, memahami dan menganalisa serta memberikan input peribadi lah kepada topik ni Jadi bagi saya pembelajaran tu lebih cepat, lebih efektif dan you boleh explore lebih banyak benda lah. You taklah buang masa dekat benda-benda yang manual ni kan. Nak buat presentation semua tu sekarang dah boleh di automate kan lah. Itu saya punya basically penerangan to all of you. My explanation about how do you go about doing the assignment lah for you So sekarang saya buka lah untuk sebarang persoalan dan sebagainya. Kalau you nak pakai Canva tadi ni, you kena pastikan bawah ni kena ada gambar lah. Then you can get very good presentation lah. Saya sebelum ni saya guna Beautiful AI pun okey juga Beautiful AI ni. Faster way to create presentation. Senang juga. Beautiful AI bagus juga, free. Tapi dia pun boleh minta free juga. Student boleh dapat free account. Kalau tidak, kena bayar $12 sebulan. Mahal juga kan, $12 kan. So, but you can also apply
student account. Boleh ya, academic account. Tapi yang dia punya academic account tu, dia cuma bagi you 10 slide. Okay. Satu tajuk 10 slide ya. Okay. Jadi boleh jugalah. Not bad dia bagi saya. Tapi bagi saya, kalau you pakai ChatGPT $4 boleh buat dengan gambar, why not? Lagi bagus kan? Ni bagus juga lah. Nak cepat boleh pakai Beautiful AI. Kalau nak lebih komprehensif boleh pakai ChatGPT dengan gambar. Okay, ada soalan tak? Itu je penerangan saya. Lebih kurang sejam tentang how do you go about doing the assignment. Okay, sekarang ni saya serah to all of you. Kalau you ada soalan, you boleh shout dekat saya. Kalau you nak buat kemudian, you boleh buat kemudian. Kalau you nak gunakan waktu yang ada sekarang ni, beritahu saya boleh create the rooms for discussion. Okay. Kalau you tengok ni, ada room saya boleh create the room. So, you boleh duduk dalam tu dan discuss online. So I leave it to you to decide on this. You can also choose, of course, you choose your own group members. Saya tak nak, nanti kan ada yang complain kata saya ni group member, is not my group members. Yang that I always have in discussion with them. So sekarang ni itu semua saya give to you. Okay, so ada persoalan tak? Itu saya tanya dulu. Dan juga kalau ada sesiapa yang ada nak mark the attendance pun saya boleh buat sekarang lah. Saya tengok ni ramai yang hantar tadi ni. Saya ni. Pasal attendance ni kan. Ada siapa ni? Ada siapa-siapa yang nak ambil assignment attendance? Saya tengok ramai yang login tak guna UniKL punya email. Kenapa Is it because of you all tak boleh sign up to, you kena pastikan your student email tu function banyak guna tu student email tu kan. Kalau ada problem, you boleh hantar report to for example, you boleh pergi ke portal and then hantar kepada service desk ni. Okay, you boleh hantar kat sini apa-apa you boleh buat kat sini kat sini. Kalau you tak boleh masuk, then you boleh hantar kepada help desk Dia punya alamat helpdesk@unikl.edu.my. Itu dia punya email helpdesk@unikl.edu.my. So boleh hantar kat dia orang. Make sure you all boleh log in Ini ada seorang lagi ni minta saya mark the attendance ni, dah okey. Okey, siapa lagi nak mark attendance? Semua dah okey ke? Saya punya attendance untuk hari Selasa hari tu tak dapat. Dia tak masuk. Nama? Nama saya Nuha Syazana. Hari Selasa tu dia tak dapat. Dia tendang. Oh ya ke? Saya ingat nama you saya dah marking attendance tu. Kan? So you ada cakap dengan saya kan? Ada cakap tapi dekat UniKL saya Tak boleh masuk punya dia kata absent. Okay. Okay. Alright. Cek balik Hello sir, saya dah scan barcode tu tapi saya tengok dekat boleh tak? dia absent lagi hari ni punya. Bila hari ni Muhammad Nasi. Ni hari ni dah okey dah. Sebab saya tengok dekat UniKL link dia tulis absent. Bila hari ni punya? Ni saya tengok dalam ni okey dah. Nazif kan? Ya betul. Cuba you refresh. Boleh kot? Saya rasa dah okey dah ni. Okey baik. Okey baik sir. Okey. Ada lagi?
Okay, tak apa. So saya leave it to you. Saya will saya will stop the recording lah, ya. I will stop the recording of our class tutorial today. Right? I will stop the recording. But I will keep